hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka Mtento mangalunda mzanga lelu kuduwana chinga mpepila cheshikuliko ashamana mumkanda wanzambi mifudele na firu mwoni kumpanji yetu chuna kuihula luiulu aswesha kulema indika mama yena na cheshi kwa mwine wa tahindi indika mama na cheshi kwa mwine wa tahindi jajivulu hamidi yetu okay dichi natinga na kwa shinambi shuma tuaswesha kubadika kulema shinga amini dufisha na mulonga ndi mwana nami mkwa kutanya kamama chikudufisha na mulonga hakudumona nindi mkwanshidi una ukenka cha mwino ndi neyena ukenka cha mwino liakufumaika mama kuiteja nindi mkwa kubaya nindi chinga nikenga cha mwino mwaka mwa nindi cha mwino wachenkosi chinga Kristo ho mulonga ni wachenga watweshele kutwila kukulusu kosi dichena kama muone ina disozi na kukuelela nindi Kristo dichamwe ndi mwaka yena kama mulonga kutwesha kuhoshako nzambuku mwana kena shirijende ndinga mwana wanyanya ne yukufa na oliho na lutia nkwana ngachikudakanywa apostolic amani mwanami na kumpapatisha mulonga wasemukile na shirijende so chumpapatishi kulonda chuko sinshidi ya chisema kulonda hada hamwanamu wakafa akai kudi nzambi mwana chuma chunde kuchitala chalala chinatele kuzatika mwenomo chinjila ichadu kuzatika mwenomo nzambi anyanya wadi kuipulusha ngai okay wadi kuipulusha ngai mwanta wa Yesu Kristo na kumwana unakoacha nindile keno anyanya nzikudami nindi antu amavulu muwi unakoacha mwanta ninda antu amavulu nenchima yawe yadingana anyanya asi wanta wa mwulu wadi kuikala wao mwana washingosha nindi nikuideja chalala nami munchuku bola kutambula wanta wanzambi ne mwana wa nyanya kegera moguko exactly chinaimudi okay chinaimukwila nao bai mwana wa nyanya na buli nshidiku nshidi yakuvala kaudi naye ni nyana nyanya na wakaka vulu kuiluka ninda mni mkwanshide na ukenga chamu na kuchweshako ilanga mwantena kuyili la chenocho mulongana amwani nindi mulonga mwantana amwani nindi anyanya na semku na shide ya chisemwa enga ilanga nyichima yawo ya yovu ya kweti nkunyuku chengi ichi chukutanga mkanda wa Ililu chapter 17 verse 30 na 31 mkutia nao nzambu adiwilo inyaka ya kuyamba ndi langa tataka na leja antu ejima ninde lingai abalumuku munchima okay mulonga na shimude ifuku ndamba basombesha tuna ejima mkulo na kole shimude ne yalo wana sangulire mudafu di mwante wa Yesu Kristo dichami nuko wana nami mukwa kuhosha kukuelela kuindi okuchimwekeshela bai mukukuelela ho kuchukuchima nako ilanga chinga nimukuiteja nimukukuelela mwana wa nyanya nzambanya na nyanya chimambaka yocha kuisha mujeda kasi kucheshela ilanga adinanje tushindire yana hansa mulonga isuduma letida dwa isangu chwadina kutazana yunikono okay cha ushona kuwana antanga checha mavula na idimu na wanyana ya nyanya chile lavari kana tsemo cha shidi dimu munjweje mwana lavari kimkwashidi ni nyanya dina shidi ya tsemo cha Adamu ichina washimukana Masamu chapter 51 verse 5 David nindi amikwama mvweli munga mushidi dimu weje mshida akakulua kama na nzambi wakasompesha etu
chudukulelo hanshidi ya Adamu tahindi hanshidi chitunere chwawe nakovole chisemo chetu chanshidi tokosho kenu nzambu walonga anamteni mukanda wa masambu nao yena helanga chuma cha aluwako yena washishika yena walonga haka treasure kumutwambira munchuko ndi mwana ne inzambi ukunatire tata mwijada kesi mulonga wanshidi yako ngeri mwaneno mukatenga ko muchuma wenu mukalosha nene nzambu walonga inshidi ya muntu mukwawo hamwe murateshi kumholokera netu murateshi kumholokera nzambi ne kuti muntu wambadika nenu iyo muntu nakunyinka mulonga na abula kuiranga hi kukonga iranga zino nzambu kuchesha kumholokerako mulonga mweshi mwiranga hi moloka dichiti ya mwana umkanda wa Chimwekeshi mutwadinga chinga Chimwekeshi chapter 20 mukwanuka impinji ina kumona iyo wanu nsangu ya chakasombesha nzambi antu indi mwana nao nasone kumona nindi hino kumona matanda wanta nyasha kamao ana yinki day of ya kusompesha hino kumona ni anchu akechwiro nyichu kukola kumushimna Yesu Kristo na twale ku 10 yiko kusompesha afu verse 11 na hino kumona itanda da wanta dene ni kitoka nino washa kama ni maseki ni mawulu hiya kutemga kumenso indi hiya kweti hiya mweni kwa kuyako hino kumona afu ni amaneni ni anyanya hiya kumena kumenso etanda da wanta hiya kubakula nikanda hiya kubakula ni mukanda ukwao wo hiya kusompesha afu na sangja yuma yeri danga uyasonekerudehi munikando 13 kalunga luishi hakulubula afu adinum kufona kalunga hiya kulubula afu adinum hiya kusompesha wejima wao hamuntu momwelanga onyidimo yawo kufona kalunga hiya kuyumbira mwijada kesi kweni kudi kufa kwa mchiyedi yo ijia da kesi muntu aburi kuwana wa kusoneka mu mkando wa womi amumbiri mwijia da kesi mweki amasona soneku now antrane mani kuitanda deni da kusompera ana kuisompesha chuma de chuma natita mwanshi dia damu mwanshi yashiri yabu yo mweni ndumuntu mnati kama mnati ngako mnati chinasole buna kwambula antu ejima kaisompesha hansangu ya yuma yeri langao mulonga na inzambu kutusompesha hansangu ya shidiyeri ya dama hakwe kala zambu alongako loko mwana insangu china kwenda taleni mwani kisemwa cha shidi cha dama chidi mudetu ilanga nzambe hana kutusompesha chu hansangu ya shidi ya dama mulonga dama na Eva wena isompesha de inumani indaya ya dama na Eva kaisompesha kombiti umukanda nasoma kinawe aisompesha de wena kusombesha kwao kwa dinga yene na mpija ihanyiru munga mwitempo hiya kwambuga nanyi naza ilanga kusombesha kwa chukudi hambidi mwa kumwana ndi anowa ikigunda nowa aisompesha de ndikana aisompesha ni mulonga wako mwa kumwana ndi mulonga wa Dubai makingwa na mbuki ilanga chuma nchina sambiri luhi ilanga mwikingunda wako luhi rwadinga hanka ambiti ilange chuluru na sambi rukulonda kusombesha kuihanga ambiti dichinza mbwa kasompesha antu hayuma yeriranga ya mchidi ina itwatanga mu chapter 21 uvombi mulonga shimbia nzambi na kula uvombi chi hamaseko wakami na mbanda chakubula kumusombola tahindi washiri ngodena kwa kudwa chimta hindi dichinei muntu na kotoro den shimbia nzambi we ya dehi tunadinga na kudifisha na mlonga hatu atwamba de wejima wetu na kutwamba chi dicho kema na kudiza amine mwana atwambiri ho kamudi chinyite jemne nyiri wakengida akwira muntu amute na usamilonga chinga era nyilonga kanga hi kaka bupamba ka buhudu kamana neyo numukuya rero akwika sawani mlonga mulero cha kusambira ifuda tashi neyo numukuya ho kamu yes I have about about the sin that Adams did. Yes. It's like a phone that the app put in the phone. So a human being needs to eradicate that app in order for this sin of nowadays not
to have power on him or dominion on him. So it's like an apple which was predestined in our life. So it has to eradicate it, to remove it in our lives, in order to avoid the day by day sinning. Okay. So, do you think God is going to judge you Depending because on, of Adam's sin or your own sins that you've committed? God is going to judge me because of the sin I'm doing today. Very true. But that sin of our forefather is also important to eradicate it because it will attract other sin in our lives. So who is able to eradicate it? Whenever you accept Jesus as your personal savior, and then you'll be washed by the blood of Jesus. Yes. But the Bible does not say that God removes it from our lives. You have to decide. No. You can't decide. The thing is, We are born with it. Yes. It is our nature. Yes. Because this is the flesh where sin lies. But when So just for it to be resilient, not to be active. okay. Yeah, Jesus saves us from the punishment of that sin, hell and the lake of fire. But he does not remove it from our lives. For our lives. Because there is a time when he is going to come and change these bodies. Because even after I've believed in Jesus, I still struggle with sin. We still sin, right? Yes. Anyone? Manaba? Enga. Strong going one test school and talk from Nashewa. Ne? No. I have a different view. Ilana do tia kwa ile tukikala na mpinje wa ya kushagama. Na do tia kwa kana mpinje wa ya kushagama. Inshidi amkudami na mana ngane Zambi kusompesha ntwampate ya munu mwishina ukaisompesha lao hanshidi ya nakala kaluku. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki